jing thok man gasni la ka dai shisha na em kumba ong upon hello kini po beri ada gi brief wa ki bam ngai be kini gi brief ki wat ye jing thok mot ki shim ni testament brem na ka testament brem ki kle bat ki pe la ka dai shisha na em kumba ong upon ka bible ko bat ki la pediang ye gtin ong biam bang ong jam ki la pediang ye gtin Tinggal pediang ye gtin you manta pilatip kaktin ayo kaktin kabay laps pang bak kadayo Chris balya shwa hadin kata balay don kam manilap kumta namar katuga pateng mariyo kaday ka pateng ka bongay ba kadayo Chris balya shwa hadin kata unsa mipan kaday ka pateng mariyo ka bangay ba ndawalo Chris un syong si juno mga kero debet un sunsyal un panyap igis im bat barok gejak mariyo kinuan ban mane o haga Jerusalem kata ni gerukam berkat jongki na kata daw kene ke jinyalap kumne kadai Chris ban yap hadin kata anu sebelum kadai ke jinyalap kaba don bor hado kata ba kadai ka ne ker kom yalap kaba pelong ya ki apostol bakin syale ben mdan kubor kaba ki apostol ki syale ben lain kene mdan ki omba uneu jisu no naset joba ki bru ki tobo deu bru ba udeu kon jong Joseph ki ong bo ne ubriu bana nasret une ulo pelong yu Chris baru try hagi jiu kata long ke bom la long ban ngek bo u Chris ude ubriu kedai ke kedai ke jing hikai ke bakla kedai ke jing hikai kela hagi jiu kedai ke jing kren bang blay ke bala palat ban ong bo Chris ude ubriu hagi jiu ban kataro ude na nasret lada dei ubawan na Bethlehem let's say kin jinda laya jam do not malumala hare ban ong ba uwan na nasret ki jiu kim la ban nge kata badai kata ka khubor ka ba pelong ya ka balang ka penungkong ka spasam ka penungkong bukan syale ben mdang khubor ga wai pak ka ba le ben ya ka balang lai na gane kade ka ko mela ba ki beria kila pediang ya kata ka khti haleluya thon ba khala ga ngumno ti namar kata shibonte kilangai ombian kilangai keklamong te shibon la plapo keklamong shibonte kilayam keklamong shibonte kilayarwai Jesus sngo kayam jong ki klam le unta ki ngai ya ga gospel ki pediang ya ka daga jing long la kloi jong ki jimot boom ki yo je pening ki yo jing kapat haleluya ngai kat padang keren don mono bayo ya ka jing lai loi hani po ha ka no ga bakhat nyo ha ga khot ka ba lak huwe ngan pressure khot lak huwe kade ga jing lap cho Paul now hapo Ethen kajila ka po Ethen u Paul Ukren spangkum ni ong namar u blay ulabo ya gesni hakaba un sun shari ka perthai da ka hok da ubriu onga banga da ubriu u Chris u de ubriu u blay ulabo ya gesni bon bishara ka perthai ha hok da ubriu yo ba ulatung kumno ublay ula pemipat ye na ke bayap te haba kita ke beri ko yo snau ye kata ka jing mipat jong ke bayap don ke ba kren ben don pat ki ba ong tong ngin snau ye me hagwai pat ka po kat ko ka sa gong Henry don pat hi ki ba ya join bat ki ba la ngek ke don kita ki bangai kat kop lab so kom don te ki balangai lo kum no ki don ki bangai ki ngai ya ki ngai yo jisu mut ayu ngai yo jisu mut ngai ba u dai mo u Chris baru tra u blai lo pelong u Chris baru tra ha jimi pat ba dai mo ta u Chris ba u Chris u yap hadin kita urung sega burang kum no blai pemi pat u bar pelong u Chris baru tra ba dai mo u
ya wo bleu la thum along unong bishar ga parte ha ga wai sing ha wai po ha ga wai sing te kilange kanong otkot ka ba pra u Crispus u bolong unong sensyar ba klit jong ga synagogue ulange hotrai mo ubar ka ying jong u bat shibun te ki nong korin ki bala yos ngeu kilange hapo nong kerin kinong korin ki ngai ngai ya gai ptv mapi ngai ya gai tolong ba khat khandai ul ong te ki philai pdiang ni em yo man sem ba khoi man ba philangai kalau nong ba ar hoi kumno Paul haba kel yos ngote kila pendon brom yo trabat kid om o kumno ko para yo Paul mela yos ngo dagi hajar ki ju kiba lange ba kida shirhem no ro na ga benta ko hukum don sibon ki ju ki balange ki bara shirhem na benta jongka hukum ki ju lange ngan pulai benta sa gawai ngan penkut hang ni. Okay. Kalau nggak ba, hundred kot of life, and priest kot of kene gajing yang jung Paul hakmat jung Agrippa us aim, but udah ya side dah lade. Baru om ngala yo ikajing isne, ikajing rap no blay, but nagtada mo yai sa haduk bene gisni, ngada pla. Syau ba kraw baru barit ngam ong ye ke weipat ka ba kinoi tul pa baru Moses. Okay wong nga ong ye ke weipat ka ya ke weipat ka ba Moses bat kan kinoi tul pa kim ong wong nga ong ya ke ka ba Moses wong hi ya ke ba kinoi tul pa hi ki ong wong nga ong ye ta kumno ki ong baka dayu Chris kot arbulai baka dayu Chris ban syak shitom shwa ban hadin kata on sa penmi pat yu na ke bayam kata ga de kom milap jongpo ngala pa pergi ipin re namar ba kamdon ye gani gaktin nget na kata da ngam pen pi kumno upol ilap te ngam supen kot ye kane ngat puk ngan po syu pukot jong kam jong apostol kane gede gi jingilap jong Paul bo po rom po rom ki don ki bri ki basngo bna bo lawan harum bat ki don ki banget ki wan bat ki ya kendo yu ki kren bagi kili u kumno ka jiya dan ti kumno ka jingle te ong upa kot iki te ong ngam sum kot ipin no bna masu kwa ban ong ipi ba ngapo shene na bata gawe ong tkot ka ba tkot arpo na mar jong jing kermen Israel nga la shakum hakine ki kenjri kemun wan sharom rengkat pergi kenjri uwan kumu koidi balakum yu lagi kenjri uong ngayeng kumu koidi hani ke jaka bat kini ki kenjri na benta ka jing kermen jong Israel kaya kita ka jing kermen Israel ka jing kermen jong Israel kade ka jing penyopat ya ke hima jong ki Israel kajing pun yopat ya ke hima kajing ya ke hima boleh dono jong ki Israel ngan pole katkot ke ba arpolai te ba ulabo kasngi ki bakini ken ba uni bakini wan man ken do ba u te shibon kilowan haga ga ying sawa jong ngam pol sawa ula batai ula expound ula batai ba ula pla Syapang kata ke himau blay udah penbor yaki syapang jisu naka hukum jong Moses bat kum joro naki noi turpa nado men step hado men me kay bo polo let na bakiwan ki shu na bakiwan ban snap yu babol ko ushim ni testament beren yo ka hukum Moses kamu Genesis Exodus Leviticus jingkeng bat Deuteronomy kini gede ki kita ki
hukum jo Moses nagi santali par kum joro ki notul pa gamot kumu Jeremiah Isaiah Malaki Zephaniah ter kitoki nala ushim bag Bible ko ong uda yelak ki show shapang jisu nado man step hado man me kim don upol ulong jing seng don session kam don kum kata otong ya di shajwa ngini sedang ngin long jing seng shigenta hadin kata ngini perkat ngini penwa namar ba kibri kingnya ban slap sengak hato gepor kam judon gum kata kibri gisngak yang ketin brosmi nado man step hado jamit kayak ga baja hadin bagi osngam kon saat usah gum ni ti don na peden jengki kilangai ya ga ega ba upol le kren ba don ro ki bangai ongla banga don ki bangai don ki balangai arsne mu polusa haga ying waju utkot balai po baru le pedian ya baro kat ki bawan shu uri lap ya ga himau blai baru le hikai syapang ki ki bakren syapang utra jisu bat om don bakang u kren ga jinslo ngada pen ipi naga tes naga kamjo apostol baro nado sedang no dia ban pen ipi kumno ki bri ki yo jipenim haga por jingi apostol na kwa nginom shna doctrine da kawaipat nginom shna theology nginom shna formula da kawaipat nginom shna rukom da kawaipat yo ba on shemingi ki ba lamler bat ki ba sha bat ki ba yalam ki wairo ban ha ka jing lamler baro kini ki kitin ki bang kren baro kini ki khot ki bang kren api kam don ga wairo ka boong pediang jisu ga don no japi ba pin yo jipani ma ga man sem japi kam don kum ga ta yo jipani ma ga man sem yo jipani habaro man sem jingim bat ga met kam don kum ga ta yo jipani ma kam don haga kam jo apostol kam don kum ga ta ka jingelap ka ba mede mede man sem medon ni ji imbat me imagamen te me pediang yu jisu ga dono jemi jisu wan shom hag man sem jemi kene ga met jemi kam yo jipen im kene ga jim jemi kam yo jipen im kam man sem jemi ga yo jim nda me yap me ini ga met me lek baru tra kam don gum ga ta ga ji lap hag kam jong apostol phila ban lap le se shwe sawan ong inga masuk ong kam don karu kom yelap kum bata sengam ono pi nga daka ba burom yengi baro nga ngawan nagata karu kom perkhat daka ba burom ya baro kito ki badang don ki ba perkhat kum ne ban yo kum no ban yo jmenem de ban le umta de ban plagi pop de ban le nga ko api pin le biang shage kam jing apostol bat pule ka le chinga bible bro ko testament ba thamai da pule kumno ki bri ki yok jimpanem naipat oyenga mata ban hi aji kai naga shidi ban kong jo yonis ban ban kong thol bakhandai ka bong uno tele damen plus shinna da laga okay kong humne kong okay ngan sepuluh mengak dia hagono ban kong khot bakhandai lada mentla yegi pop jome lada pipra yegi pop jepi ulong bo bayane baru bohok ban ma yegi pop jepi yegi snam ju kan pen ko yegi yegi pop baro naipat onginga ban hikan namar ngan sahikai nagane gut khot hagwe gisni hare om manta ngasmutu yegi bukubi ne gut khot ngatit yegi bukubi ne gut khot no ba khot ker pa de tem tra nget ga do no ubla pemipat ngatit kumno upol umut ayu habo om gumta ngan sa aji kai na gitu na giba kum gitu khot re ga dai ba ke kumno gi brigi o jepenim hagi kam jo pistol kam no go pat grunti ka dai ba chipang ke gospel jo kris ke gospel kris ke dai ke gospel ke bakran chipang kris ba ke dai uban yap ke dai kita ru je buram balai ke klain bor ne ke tin gumne ka klain bor na marba wan shagi to gi brio
Kespasem menengkong kadai kespasem ke ba haban ngit bau Kristus ya. Ban ya kan ni la thok ha kespasem ke menengkong. Ngarong kumne ngade ubriu ngamde u ngam itu iladi ngampen itu iladi bangade u fellowship ne ngade u balang hek ne ngade u balang rit ne ngade u balang perdi u balang pedeng u balang karismatik ne nangano balang nga itu iladi ngade u Kristen bat ngade u student jong Bible ngade u banget ngade u Kristen kata ngade ka identity jangan bat habanga aji kai ngakwa ngan ai omda ka banga syukren lemu sini setai piyo i yang abang pule naga Bible bat kiba shimi ka por ban pule ka Bible sunto ya ka banga kren ngade briu ubom tip menu kapa denga ngade briu ba bom tip menu kapa denga kabang tip kada gani ngaju nado dang ret nga syok jingi yotra Jesu namar ipa ju itu kana yang nado badang ret ipa ju itu kana yangi syapang u Jesu pat syapang ka jingi ju blay yangi nado dang ret nga syok jingi ju Jesu nado gipor nado bangadang ret but ski nga sedang he nga syarai mesti siklau nga syok jingi yotra sebab hagatu ke por man bang adang im shiklau ngasok ji terang ngarwai kat bangala ngak angkat bangala ngapen pau ya kata jingi jenga ngatip bau Jesu yak namar gi pop jenga ti ngasok ji yo trai kat bangarang he ngapo syagawai ke sistem ke boong yang ngune ban yo jimpen im mede ban duai ke jing duai no pop tengah perkat dengan ju dua nompok meno ngarai dia bangan dua nompok kadon kecing artetin hangalang ayo jipun imne yang tigawan kata kecing artetin tengah dua nompok no ngadua nompok pa ngayu ime bang ta tengah long nompok krap hawan basai di pop jangan do mentap ngapedian me download jangan boom tengah ngek bang ayo jipun im hakata kapor hari ngalet pat bat yo i de ma don ki jing telot ngai i de ba ngadon ke jing telot hang neng tai ngadon ki popat kawan ra kawan karukong perkat la pen im ne em yanga ngalang langala yo ne em ye ke jing pen em bat ko pule isti Hebrew ke boong ka isti ke boong nada mele pop la ka mon hi kam sak syuk ke jing kenya mar ki pop te ngai tip ide de bang le pop la ka mon hi te kawan ke jing pen rem ngom ngam yo jing pen im tharai kumne nampak yo jing pen tharai kumne tenga let biang naga wei jing seng ban wan se khamat pan sha duai bat an priang yo Jesu se jing pa ga don jinga ngamur ula let namar pangale pop te kumta awan ta duai biang bat nga IT thamai ya ga jing im hadir bang IT thamai ga jing im ngalet pai nga im biang kumju hagi jing telot hagi jing duna bat nga ab yang anu kim khot sikmat hagi wei pat ka jing seng long jing seng khot sikmat awan biang nga khot kerpat yang Jesu banwan hadong nu jenga kata dai ker kom perkat jenga borok sirta suki kat barang ya enti baru try na pule ke Bible ngai my goodness kam dai kum ngaju perkat banyo jipenim kasuk palat banyo jipenim dai banyo jingka pat dan banyo jingka arsen kumam wala ada kata keten arsen ngam don po Bible ko ong kapat ndai ka arsen kapat bak ngapule ya ka siti jong yones bat ngalap uno banget bau kriswana gedo kataga mensim kalau no blay lenong besan ko menengkong uno banget bau Jesu long tau kris la kai uno blay
ngajulek ngakeli gibriu pilat tiknane man yo jimpenim kamtam ngalek ngakeli gibriu pilat tiknane man yo jimpenim ki ong tip tiknare piti balai ki ong tiknare balai ki ong ngapat tikna namar kim yo iktin ka badai ka baki yo kadai ba pin yo jimpenim pidai ban sange le pop just 4%. Ka wei pegawai ka pop ka papile utra Yesu mi ne dong no jepi pide ban tla pop yang ban pen thamai ye ji makna mo Yesu wan biang. Te mano ban smeu mano ban so ti kena ya ke jeprim da kata nanti. Undan uai ro ba so ti kena. Ngaju kili ri pila ti kena na mo jepenim. Kiong pila yo jing kapan nem kiong kai ga ta jing kapan kali gibriu don ki bong ta jing kapan kadai jing babaptis kata jing kapan kadai jing rum balang kata jing kapan kadai terai baki bataya ka da rukom ka jing kapan kadai kene ka kum ka luti ka kum ka bible ka jing kapan nau belai kadai ka jing ngai bau Jisu ulong ta Chris ngan prebian uno bangai bau Jisu long Chris la khai unu blai ban yo ke jing khano blai kalong ka jampala sungai bau Chris piong ta nganget kum ta te la ngalion em ke jipen em pidei pidon kam man yo sngo ye ktin ka badai knang ba kan wan ka jing sngo tikna ha ga dong no japi kene ke khot ka klang unu ban yo kaklamang uno ubanget ho Jisu baru pada yam ubarakti ubaluet kedonut pada jau umat de tamuta bunyo jikan blay kaklamang ta pitip abang ipule gini ngim ba gani khtin ngkhlan bor ngim sngo ba khlan bor mar ngim banget bau Jisu long Chris ni lakai ni hakataga hat ini niam jengi ba om Jisu de Chris nim shuban ngi ba Jisu long Chris hare hakato go por ka patek ga spas na gum kom ke haba ki breaking ngi ba Jisu long Chris te uno banget ba Jisu long Chris uyo ga jing kapat no blay uyo ya ka jing ka no blay ngadu bru bom tip menu khai nga don ki bru ga tip menu kha arseniki lene menu kapat iki ngam ong baga bakla ne kam bakla uno usno tho uto bre bo yo ke jing kha arsen ne bo yo jing kapat usno tho mo ui ai on ya tip mo u ba blai kam de ga kam jinga ban ong la uyo de yo ka jing hi ka jinga kam de ban ong ya ki bru la pyo le pyo jim ka jing ka jinga ka thong jinga ka de ban pen i bi kum no ki bru ki yo jim pen im ha ga por jing ki apostol ki don ni pro jinga kiba tips pasmo tikna tenga de nado kata kasngi lapni menga kidom ngam penren kata ki tip nado kata kasngi kiyo jibnem don pro jinga bawan nga om kadai ne ngadon kam ne man plalu gi pop jinga baro ngom to ngam tharai ba de ban pla gi pop om kumno spang to siar jinga don kam ne man platus ya bagian ngadu bru ubom tip menu laka padenga kadon kepor ke banga sno kum tugus nem ngayele man shwa bang namar bangam tip ye kesing ka janga yes ngam tip la ngayo jipenim ne em oh amin ngam tip menu ngayo jipenim haganu gasngi ngasngorem habang ngasngo bagi beri ki ai testimoni ki aji pula na pulpit ki ong na do ta gasngi ngala ngayo ji im bom jukut ngapat ong ngam dan sngi bat hagito ki por ngasngorem hare pitim em ke pelai dot yang nganda bang tip kumno blai pen im ye ke perthai ngan penkut hang ne
ngi bulan kurkui pi namat ngana don simon man keren hajin sha ta bedebat kan imanta hag bedebat kumno ki brigi oj penim hagas hagi kam jut apostol ngi pila snutu pa pili ide gi khmat ubran kurkui pi ka jingdwa jinga kolom bakan wan ka jing pelai kan wan ka jing penkhia haga donut keto ke donut ka bamong kan wan ka jing pelai haga to ka jing syate syakum hagor kom perkat ke babak kelas pang blay ngadwai bagi bas pi bas ngap boro kan wan ka jing so haga kerteng ujisu kan wan ka jing jak thai haga donut jong pi pat pin long ki bala light do the shisha amen